azenzeni le mali encanyana mfethu athi umuntu imali yangiphelela imali khe ngibhaka yazi ngiyasebenza ngithi ngihola ibiphela bese ngiyabuza mina uhola malini athi hayi ngihola 5000 ngithi unayo intombi athi yebo nginayo ngithi unayo ingane athi yebo nginayo ngithi uhlala kuphi athi hayi ngiqashile mfethu kulesikhathi samanje mawuhola 5000 uqashile unentombi unezintombi ayisho intombi bese uzoba nengane kuzoba i-transport yokuya emsebenzini kuzoba ama-data kusebenza i-data namhlanje i-data like likushaye u100 ungakholwa ngosuku kusebenza i-data namhlanje i-airtime yakhumbula nje Ekhohliswa nomzukulu kuthiwa ke umuntu afike eqaleni engozini Ngojaheni thiwa imoto isibheke phezulu thiwa wafika qonda njoko nempepho thiwa washunqisa impepho ecanga ukuthi unjoku useshonile unjoku uyaphila thiwa wakhuluma uMjaheni empepheni ekhuphula unjoko hey uNkulunkulu wami yabona angisafuni hey yabona uyajabulela imali ephiwa umuntu ocebile ujabulela igazi zonke lezi iguli zamanje akho umuntu angaba amandla akhe sithwele izintsha lezi uMjaheni wayishisa impepho duze kanjoko yashunqa ekhuphula unjoko ethi sambeni madoda sesifikile njengamanje sesiyahamba yayishaya madoda khuphukani madoda azenzeni le mali encanyana mfethu athi umuntu imali yangiphelela imali khe ngibhaka yazi ngiyasebenza ngithi ngihola ibiphela bese ngiyabuza mina uhola malini athi hayi ngihola 5000 ngithi unayo intombi athi yebo nginayo ngithi unayo ingane athi yebo nginayo ngithi uhlala kuphi athi hayi ngiqashile mfethu kulesikhathi samanje mawuhola 5000 uqashile unentombi unezintombi ayisho intombi bese uzoba nengane kuzoba i-transport yokuya emsebenzini kuzoba ama-data kusebenza i-data namhlanje i-data like likushaye u100 ungakholwa ngosuku kusebenza i-data namhlanje i-airtime esebenzayo ihlobo zakho zikukhwahla imali zakho ukuthi uyasebenza mfethu uhola 5000 mawucabanga ubulewe lapho noma ngampela awubulewe kodwa imali oyiholayo iphelele edingweni awubulewe bese uyasuka uyamuntu athi umuntu angizokwenza mina ingapheli imali yakho enze njani athi mnika u3000 njengoba usukhipha u3000 ku5000 lokho kanti engekho ngoba vele hayi ukuthi uthakathiwe imali oyiholayo encane enzani wena enza ifunde emaceleni bese uapplyela umsebenzi azokunika u10000 ukuze lezi idingo zakho zikhaveke la ku5000 then lo 5 omunye sekuyinto ezongena ephaketheni nawo bafethu asikhulumeni iqiniso bafethu ngoba isizwe sesiloje kakhulu isizwe kunabantu bafethu sebeqolwe imali ngisho behamba abasazizwa kodwa ngenhlanhla ngoba ngikhona mina eyami consultation fee xoxele mina kuthiwa uMjaheni yadwala yabona ngoba sengiposte ngithi ufile akafile ufe enhlizweni yami ngimkhonzile kade ngikhonzisha iyathwala kuthiwa unjoko wakhe ngqane emoti yakhumbula unjoko Ekhohliswa nomzukulu kuthiwa ke umuntu afike eqaleni engozini Ngojaheni thiwa imoto isibheke phezulu wafika qonda njoko nempepho thiwa washunqisa impepho ecanga ukuthi unjoku useshonile unjoku uyaphila thiwa wakhuluma uMjaheni empepheni ekhuphula unjoko hey uNkulunkulu wami yabona angisafuni hey yabona uyajabulela imali ephiwa umuntu ocebile ujabulela igazi zonke lezi iguli zamanje akho umuntu angaba amandla akhe sithwele izintsha lezi uMjaheni wayishisa impepho duze kanjoko yashunqa ekhuphula unjoko ethi sambeni
madoda sesifikile njengamanje sesiyahamba yayishaya madoda kuphukani madoda ngiyabonga kade unjoku ulalele yonke into umphefumulo uphumile la ngalimba unjoko evashe eThekwini ePantown thoba amxoxela umngani wakhe ethi wasinde engozini umjaheni cantu usefile kanti uphiyaphila umjaheni thatha amandla kanjoko utshentlela kanjoko unjoku uphuphe kangaka akazenza umjaheni unemali yomhlaba bengimkhonzile yamfana wakashelembe ngithi hawu ngithola umngani kanti ngithola umuntu othwele nje lemfana engikhonze kangaka kanti sefuna amamandla kuyaconnectwa la phakakhonecta ngonjoko umboni lapha khona nje ingoma yami dunenzondo wena udlala ingoma yami kodwa unomona uthanda ingoma yami kodwa unenzondo udlala ingoma yami kodwa unomona wena uthanda ingoma yami